This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Nagajingnya kebalas dang biang hakano paisni ke artarik unaitung arhajar arpusan hapadang kinong yalam ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association bat ki officer bat nong tre ka Shillong Municipal Board lem ki bor majestor bat pulet ka East Khasi Hills District ki nong yalam kila dawa ba ka sorkar jilla lingba ka Town Vending Committee ka dayban ai thamai de ki weipat ki vending certificate bat kendu ya baro ki bala ai baro shikata Kilong kami hawkers kila keno baki bor sorkar kem sngap banyak keren ru bat ki yaj light naki rai jingelang ka Provisional Town Vending Committee. Ya katu kan next meeting bagi syong arkulai tadi kami akan ru ya. Pak dia akan katu lagi. Kami akan ya kata tu balik jelar. Tidak enggak belum menang basta balik jelar. Kami akan ngiru. Mem. Kamu kata kami akan ni man slam kamu pikir tamu kita kerusai. Kami akan nomor balik kami akan slam kerja. Iwan kan slam langsung muncul. Mau bincang muncul juga PCI ini. Itu kami ni ke arkulai ko kemai tiu ngayo ka bakindai. Gila sensi biru. Yang tiu kabinet ke arkulai tere ki padi order entah. Kami ni suka dia. Di kami hadir. Ya na mesej menin ngayo mesej mangi sapit yo. Menin ke si pa ke si mo jami ni ko nang raman ke si ko ni inya trilang ya ko menya trilang lalu ko kaski. Dakwa ke jing bahar bagi bahar liang ni ka baban le be ke maslang. Katuk sa tikir belakang rum keram ke balek be jangwe. Katung ngin thai ngin hablek dang ke wena basdang na hanrai gan pen thai lu barok. Kami ya thamai be ke sertifikat tu sertifikat kan ya dak thamai. Ngambiang ke tumur komai sertifikat jong isi angin pediang ni katu. Kamlong. Hap riton katu hap dang dak we. Kam ne ayu ba piwan man ka siang ni pinsyong ang tay. Pinya dak we ladet. Pinwan man ni yang ni pinsyong ti office tri kambiang dak we dak na basdang. Gila dia iPad. Sinong pangan sila din sabi. Lungkum lapek. Pek nung pek. Habaham tu apo ayur busuya berat tu ikot ya pek nung. Da ai ni atu situ bas ngiro. Aku kan reformut ke bangi survey itu sanpokra tadi itu survey mission ini as jenwen kita sign dia itu buat terus ni hero di member ni sign ni buat dia naik ini di member dia ai lot di balai survey kata ketika survey ke itu survey ban kompat ban rak yang itu kalau bayar dia kata bar nado dari jam ke bangi show meeting hasil presentation angtung yang ini mentai ini tinggal sepanjang bau di bawah yang buat yang cepat. Jadi ini way pagi pompa ini tentang kedan kata corruption proses claim and objection. Kalau hilapan objek ini dulu lalu hilapan ini juga tak kan tersekat. Hilapan ban ini hak claim ini dia benda. Mohon kalau claim kumakan tusian pewaris sekitar. Atau robis nak claim kepada submit penambah
Hiro ide hiro nak sendiri pipi ya harapan kelima. Mau ya tahu mereka sendiri kim dah kim dan bat ni kacang jangi kamdai kacang ke bapersia. Ni na do nongpang yang mani na trelang. Bat kani kajingwan kani ke bakawan kum ni ru. Namar dai na kada ba arajar kan riu bangi yakun kawan. Handai datang ma pilih kam amwan. Hadin kajing yakun jangi kawan kani kan. Cahare nang tupek. So namar ni akran hiro namar ba. Kino ki membar dai kira ban bakle ki bro lajang. Temen tangan na bakle ya kani long balai. Apa ngala bakle. Bahkan mar kalau ada pendiang di kot kisla. Kadang tu ada tempat dia. Ada tas ngap. Jadi nang tupan dan alar kata pada ha mar ke kini kempadan gi klaim nomor gi dai hadir nomor kan klaim kum nang itip tak bakadan tangkawai jaka. Kam dai ni klaim ya gato gi badan atli, gi badan lai tali. Klaim ajen kas ngap da. Jadi nang tu pada dah hadir nang tu nilai rai biang pada ba. Hak apply tarik nomor ba ya kan ingin pediang. Nomor balat lada kan ni ka bending sertifikat lada kamnya dan tidai ngi mam sim bentang ngi mam pediang re pi wadangar ngali sim sanang ko ngam tre namar banga suto ba kambiang mar pi berha perkakeng namar ba beliu tang ma kimya ba pli pin chu pha lum mi ter kata long kamya ha kata kalong pitip syai kalong bi an mar kata lai ka an do arajar kan riu bang unu no barai ka mar ka mata ka de ka bi an de menta chura menta ta kamya ha menta ha hang no ko kam ka bangin insang ya kata BBC teh. Ada pin penibor, ni mentangin penibor, mentang kamdan cu kata kajingnya tiblam, kamdan cu kata kajingnya trelang, bat pi bat ni. Kapeni kala pra. Tak kadang wang ipi, sange bat penbet jaga wei. Ang si onga mana mesti ngabe ban ya keren uhang ni. Umpa ban ya keren upet. Dah kata ka wei. Keren mak pi kan bayu ya kenduk ni lah ya ba. Memang ni sudah ada suhu pada itu. Tapi dengan pas kan ya kayak ke bangi keren mentah di ong baik pas ya namar kim amai lat bangin rai ki bamyo. Namar baplingi ya perkate. Namar ban ya pingi tim mangi ki wan bela mesti ki bam damit. Tang lagi kan lada kim dan yo ki dang ong ai yang dispa tang bai khau rumdan bai kali rumdan. Dah haban ban suto ya ta. Dah haba pi suto. Ya ya ka ai ka banga ya ka babiang ngandang biang ya ka bambiang ang kaino pidai ban sngap pada ya kata pinla jurba ta siu kan sami ka diplomat kan ni bek wat hadu ba ka pila ale ya kata em pila gum ni dai kan sapai ka thma ka heba ni mam pediang syu mar ba pini peni bar em ta ka dang hap serong sabang apa ya ka klaim ka ba IP baru pai hani Parai ke Bandingpong, itu kelas sama. Parai jadi di kotin ada di Mental namar balik kini kan kada kan. Ti komentar kini dapat yo itu license, itu sertifikat ki pat yo. Ti mental jinsya kami hap le bang ban yang beregam tu. Mental kan uski finish na pinang ele ka tu. Ki pat yo si benai, ki pat yo ste yo. Ka basak si kiro, no ki bedok te. Ki pam dai pada. Giro ya pe, belum ya bukan giro bisa Isu cu ya kata. Tang ba kalau kumni. Passion ni sap, em kalau kumni sap. Ka pen shit yang bai ba ni ka datang ka tu bani rak perni baja tapi kijan ka tu nai le ka tu nai le. Ya ka tu penduk sebenarnya ka tu jelem. Ginjal lum kum lo beli. Man kasi nduk belah tapi kami ha. Salah kan asli bamyo ban belah. Penbet biasa kata kapor sobeng yaki. Penbet yang sudah dong sedang. Kata kapor tinggi siapa inti kan perlu beli hak beli hak. Penbet yang jerak kami sudah kami. Penbet yang berapa ekonomi ke free kurang. Kaji ilek ran bapak kasi kadi kamera itu kok TBC bende ni. Ni kamera itu udah kan mau ada makin ra. Ni kamera kan mau hai kata. Bikam ongru ba bikam ongru ba kaki bapak dia license kin cawe ka. Bikam rai kata. Ada pino ke bampan dan license dai. Ni mam syai ke ban syong kata ru klam pandan. Ada pila kenal hati ya kata ngam ni tidak kenal ha. Sanya gitu license bagi patient baik bang nginim sim nginim syai kata. Ada bikam rai kata na kata kadang ngi se syong lang bat pi. Tapi subut ban supen sami gitu ki layo ki bamyo kendang syai kin si syai. Ong baik patient ni ki belayo ki yo syong ki bapak yo ki ngin weng. Dengan Ni so kan mangiro. Ni pun syai mi ki.
Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya